Rainbow Mizo Channel Kirtu te chubai ule December ni som panga alo ni towa jingdar thumle minute som ni pariat ania tichuanin tundin huna kan US election result chungchanga hianin amasain han soilok kan du chu Antrim County akhanin in thanak hall somni panhi lai mai kha enfia turin ti ania kha enfia na result kha ti chua ani toa kotin justin phalna ape kangin anti chua ka ti chuan just nena hian circuit just nena an theluta just Kevin Elsenheimer chuanin alo approve mak mai boka he an result an endigna result anti chua hianin za somruk pariat vel vote hi khoiching penani tin ansoya tichuan internet kaltlangin khoidang lam thainia tin pen drive fatangin andu zat anthun lu bel thaya andu za hi ampai thai boka tiang chuan tin he lamami lelamami kha ale lam vota te tiang khan anthak thleng thayani ti kha andron soya andron puangzar ta zan in khanin chu kanchanela kan la soilo wangin thuma a kan soilang jok dua tichuan hei hi circuit judge Kevin Elsenheimer hianin alo approve mak mai boxia chuta chuan kot thu hi at chuangal ania unrelease ngala hemi a hianin unrelease nu hianin audit tu te hianin press release an siam ngal boka thu top siam turin president kuta hianin engkim aum toni danang thlapin aduangin ma la thai to antia chu kan soi fautrin angkhanin president kuta thunai na sang tak om sipai ro rel na hnuaya inkai hruaina kha ania an soya hi chu president hian ti turin an bei sei bok ani ti chuan hemi baka hian hetianga thlenmek lai hianin electoral college vote la khomek zel ania mase heta hian boina tam taka oma mainstream media thau hi an thut puan dan ain anglo ta nuai maya hi boina pakhat ania tin community na kan soi kha Detroit Free Press hi Unstate Press lian media lian tak pakhat ania hei hianin just order hi Antrim County just order hi anron ti chuaka rin tla kan lo ani he khol hi tin anron puanga chu ani nu chu tiang chu ni vel mek lain CNN lampang hianin result hi anron update chho charchara electoral college vote hi la khomek zel ania tichuan winner tur hian kan soi fauthin angin electoral college janhi somsari angaya Joe Biden hianin tuna hian janhi somli amumeka Trump hian janhi somthum pani amumek boka alandana hian chuan Joe Biden hi victory turangai anita amaro chu state tam takin vote an lathak lawa hemi heta hianin hei CNN in antar landan ania Voice of America lam hianin antar landana chuan an puan dan chuanin election hemi electoral college vote an lakhom to a hian avaya hianin ama an predict na media ten an project winner Joe Biden khaz zathum paruk ania Donald Trump hi janhi samthum le patni angin anron tar lang boka hi ama an project winner project an nei na anron tarlan na mai khani in alanga tichuan hetila hian Fox News hian boina omneu ti kha anron soi vele boka Fox News si mainstream media jinga chuna sangber le rating sangber ania CNN nen hian an thu ain kala VOA nen po CNN in kal boka Fox News nen CNN Fox News le VOA anin kal boka tiang chuanin thu ain kal deuh nuai maya Fox News lampang hian chuan engma result chiang kuang om thailo ani antia ti chuanin
achan chu Pennsylvania state an buaya elector hi chinin anthona senator ten thinrim khop mai ti le congressman te an thinrim hle ni ti an ron soya chu state official ten an tira tin senator rural tu mipui na an ai o rural tu ran than te hianin an elector tu ran lo thang chuak ve boka chung te chu Donald Trump ne na vote paturin an tia ama se officiala hemi state official ten an lo ti chua hian Joe Biden vote turin an ti boka Pennsylvania hian vote an la pelo ni in a hriata tun thleng hian chuanin tuna hian an boi mek ani ti kha Fox News in an ron tar langa tin Georgia atang hian in state atang hian in elector somparuk thanchu ania chuti rualin Georgia state capital atang in elector somparuk dang an lo thang chuak ve boka ti chuan heng mip te pahni hi a rualin vote aron luta hei hi Fox News in an ron puan tho nia chu wang chuan Fox News hian in a rualin Atlanta atangin vote somparuk aron lut boka chuan governor le secretary ten an ruat atang India hriat vote somparuk Joe Biden ne na luta somparuk lelam jok hi Donald Trump ne na lut boka hei hi an buai mek ani ti an ron soi boka an boi te noi khop mai tun truman in thlang hi engber nge rin tur le thudik hi enge ni berti po a hrit to lo mainstream media pon an puan dan hi in anglo deuh vek to maya chu tiang chu ni chho mek to a ti chuanin Voice of America hian thuthar an ron nei le December ka ti January ni ruka enge ni US Congress in January ni ruka hian heng electoral college te hi an count thale don ani an chair thale don ani tin an ron tar lang boka an ron puanga chu hemi January ni rukhi Trump legal team ten lawsuit an thelua US Supreme Court an thelua an ngen na kha ania chu a lo Supreme Court hian ron ti hlot lingta ni in hriata ma se Supreme Court thu hi tarlan telani lawa amaro chu voin nimin ani tong chu December ni sompali hi electoral college final ni tur kha ania ma se Supreme Court hian thu chua siamin January ni rukhi angen na angkha na pompuita niin ahriata Voice of America hian January ni ruka hian Congress in achiernon le donani tikha anron tar lang tela chu wang chuan voin hi tuna hian electoral college vote an la khom zongjong hi rin ani don ri lo niin alang bok ani khangkha kan han update thai tlang puite ania ti chuan tuna vote kalme ka hian chuanin janhi somli pasari Joe Biden anam humeka Donald Trump hian janhi somthum pani niin CNN hian antar langa ti chuan Arizona state in vote an thak to bok niin an soi boka heng te po hi a oyom lo chhovel vak to mea engkim mai hi mainstream media ten an soidana in anglowa tin media te nau jok ten an soidana in anglo boka chungvel kara chuan awma an boi te nuai viau ani chuan ngaidan mumal tak han siam hlei thei pon lowa eng bernge thu dik hriat thei ani ri lowa naktuk lama chiang kwang jokin thil a hriat thei tura nga ila mainstream media jongjong anin hial ani deuh ber to mai tuna hian chuanin an din mun hi a chiang kwang lo vel vek ri ani khati jong kha kanron report thai ni phot sela engkim latheng thai vek ani ti ro kha chu kan thethau don nia in zawai in mutui le jing thonwam vek ule